Wes, mana ke mahkota Rena? Sisa minalit cale pamanang. 4 sekawang anak muda semua. Anak muda, anak kuda kapa? Yang paling malolo, yernang male carengero. Napa dua lica isinya? Ya, sedia ko din masese. Aja nanya lupai malay gati-gati na nene teriolo. Boy gati-gati na nene ka? Gati-gati na nene teriolo. Boy berarti nene na pamakin nene. Nenek makin nenek, di pagkakampung ko ang parita Riolo. Oh Riolo. Na bapamu lah gati-gati ro. Iya ya. Berade muda api ko? Ay, dia sedia gawa ngeram aku itu. Dingin gaya dia anak mondri maka capi ko dia gagat turulo tama pamula. Maka yang keling makiram. Pada oni na baku gagak gati-gati na nenek teriolo. Oh, pada baku gagak Iya. Iya karo ya sebaku gagak matuko-tuko. Oh, tania. Oh, tania. Baku Jawa mi tu. Oh, baku Jawa kira di. Iya, matuko-tuko. Ya. Yalan no gati-gati na nenek teriolo. Iya, coba ruang kelinga. Mapito-pito tuh. Mapito-pito sa di pada baku maliwasan. Gati-gati na nenek teriolo. Angkat tuh elona. Angkat elona. Ya cuma elona nenek teriolo. Make batuan mi. Ya. Make batuan. Marum udah ini saya anak mundri. Ya anak mundri na puy mati ero. Angkana elona kena reke ceritana. Oh ya. Kali kan elona nenek teriolo. Coba ruang kelinga. Pajasengan riku paling malu tapi mari tapi mari laleng akan re pale andre natan desi tanekas awi Mang ben ramak goliling andriku togang ibe nada retipu nada retipu pala selupa palelaupa ajatan nesi tanekas Mapito-pito tuh. Makidakidang. Iya. Mundri na siyero de masise. Gati-gati Petras ya sana. Mudah di mana ngikor? Iya ko alena almarhum Bapak Haji Sumambalo. Malingi asing gati-gati maka de gati-gati Petrana. Iya ko alena almarhum Bapak Abdul Halim. Malingi asane gati-gati maka de gati-gati tesopenna. Iya mato. Oh, iya menemu. Ya, cara kebetulan ero maci Petrange tau boleh sopeng ya sangat bana. Lo gabung alena almarhum teman-teman Bapak Haji Sumambalo maci Petrang. Nangka asalana de masih semili tembak watir. Oh iya. Naka daero Petrange aja juk tembak kapak taling aja kacapiku wakacapi. Oh iya. Iya na gati-gati nala de masih se. Ya. Iya tona elo nale na de na jaji le tembak aku Pak Sumambalo pangka asalana batwa. Oh iya. Lai suruh lo mak balancak ke bini na bapak mag na lo mendri palan rumah bini ngibidi na bapak manca aja mi tembak yang kali kan digati-gati na gati-gati foto boleh sopeng Iya. Kasih tahu masolade endang iya na andi tahu masol
Ditupam lerotau biu eden dang itu napale tau biu tolele dasar rumah tolelena samana saroma seden dan tolelena tu sapu saroma seta beto ribaci mo pai Aku memang kau biu deh mas ese. Iya. Tolele kasih saro mas itu ribaci mau apa? Purna ya lagi Petrana deh mas ese. Gati nasi anak mundri ya lama kau. Iya. Mundri nana air Petrang mundri nasi. Ya turut-turut tanah reking Iya. Taram koti. Pamulan nami puang bawa tak celaku li pamulan nami puang bawa tang mawa tak pamulan mawatang mawata pamulana ide mana panuntung na angkai hadir manuntung oroane makunrai anak-anak tomatoa ikut juga sahabatku namanya Demas Sese. Saya punya teka-teki, coba tebak kalau bisa coba dijawab. Dilahirkan di Arab, dibesarkan di tanah Arab, tapi saya tidak bisa bahasa Arab. Ayo, gue penontonnya nasa ngagar loh. Agak penonton. Wah, biasa. Dilahirkan di tanah Arab, dibesarkan sendiri di tanah Arab, tapi saya yang tidak bisa bahasa Arab adalah unta. Denis yang Demas Sese. Tanya garet tahu. Deno nimit na Demas Sese. Ya, lanjut sih. Pamulana ungana waruwe
te chule. De masese. Irnang yang anggota na bici kak papi ko yawa. Nasa ni kasan nero anggota mo sa bari makigalak kido ko makacapi ko. Iya la tandri Ada ko ya salah tandri poli Kabupaten Pindrang. Maga papi. Nasang ya kami kumatu made labi kumaling air la tandri lau sili balikan dia dua tolo. Ada kai dewa silir nganggotaku. Iya. Dewa silir nase. Tepen itu kanggotamu ilau de mulai ngak sabari. Nasa mi ko jik magi anggotaku. Milau lak dai. Nasa mi ka male ambok manu. Ambok manu. De melo male pa ano, pajaga manu okoro salo bompong. Manis gilingi andi utang aki gilingi indi utang aki giliki gilingi utang aki angka mo paro patapu aku tatapui ko tay sengi ko tatapui tapu lalo ko tay sengi agaro bahasa Cina na ko masolang ipangate na bolai hanya gonci sing obeng tang lo ha boleh ka watun na nala kasi lasoanging okro Kampung Jampu Kabupaten Pinrang mega tahu biasa nakan na bencana koro Iya. Angka Cina matan lau se ada aku kenapa itu rumah toke bahasa Cina hanya sing solang iya balik ke bahasa Cina na ko masolai pagatan boleh maka dibaca na sing solang kode mata pak balik-balik memang mak Tanah di Cina Tanah di Cina tanah kada salai. Tanah ini kada Cina tanah maka kada salai. Gilingi utang aki agat tanaon roe paran ruse ngareng tar makoti takut lewe gare lewe bawang de
lewa bawang lewa bawang angka mo paro patapo ako tatapuy ko tay singi ko tatapuy tapulalo ko tay singi aga musat di perbedaan na daun na panasae na liman na makunraye Malah ada beda. Iya dah na panasay. Paling-paling ya pandreng bimbi. Lima nama kundri makai kelebihan nama Roki ni. Mak Jai ni. Mak Sesak ni. Mak Bip ni, Mak Soko ni. Megala tasirupan perbedaan apa aku ya? Oh ya, dia bisa kau tasirupan seperti. Deh Mas Ese. Aga. Perbedaan na daun na panasay na lima nama kundri Iya daun na panasay layalay papalemak juku. Oh, papa maju ko. Ya, umpamanya kasaping mato nagiri panguluta pu iman. Ya. Meki palemak juku na yan daripada sepiloloy ipasirang daw panasa. Oh, makanya itu pala Iya. Mapalay ko ipasirang daw panasa yung barili sumalolo. Wah, mati. Coba-coba mo. Mati. Oh, mati mo sadi. Iya. Ay, di, saya coba-coba mo Itu dan panasay de masih silayale papalemak juku. Ya. Ya to situ lima nama kunraye, ya la to si papa kak dojuku. Mana kaje? Iya. Aku agar balik. Iya. Masalah pahasi Biasa ko tiko layano. Masalah pahangi. Maji mana kay ni ko naik ko makada? Biasa mina tampu po pa kumakundray maku, pa men desa di juku na makat do. Oh, lay tampu ko. Iya, lay tampu ka. Oh. Mendre makat do juku na aku. Ya balik lima nama kundray ya la papa kak do juku. Sinana mah cakap papa kak do juku biasa ko pada lay tampu. Biasa kan tampu. Ya dito sini kena tampu ka. Memang Pak Dewi sengi. Lewa bawang coki madoko ang kami andi na caning de Mas Ese eta taga makacapi si bawa sabak napa nami katane ko iwan niya Magay misa kabato na ilok ko ya ada wisangi iya ko ilok kacapi to riolo maki batu manang iya Tamaleo bawang coki madoko ang kami na caning. Aga na caning. Tania coki to ngang. Aga pale. Contoh to. Latandri yang otak latandri. Waktu na dia penalaka jandai ko kampung ko Salabompong. Wai re papalo bola ya pak napuji ro jandai. Sisan na pura malaka tanya ale na pubene din ang kanalaw. Apa din kay na caninge? Pala Inar larun tu eroilonge tamaleo bawang coki madokoe ang kami na caning latandri na tuju Pak Janda pala Pak Janda tawacu je latandri tawacu tapi ya bawang lau jang yang anaknya sombo cede yang pe makara ka sombo cede waktu na den kana suri kampung na korulutero kampung na pindrang weh desi sagah bahasa Indonesia nisang di sana lo Malaysia lah, napa talulang ko Malaysia. Lisu lo kampung na ulutiro, cian emak bicarogi. Mana ke mana? Allah tahu acu tahu ya ko wewe ada. Mak bicarogi kami wewe ada. Na jawab bahasa Indonesia kak. Weh jago ni. Ada ka bicarogi mak na pel talu le pulih Malaysia cian emak bicarogi nasa. Aku tidak mau pakai bahasa buksi lagi bah. Pakai ni bah pulih Malaysia. Pakai ni bah pulih Malaysia. Tahu acu. Namo manuk nanoli pakai tok bah. Kurba. Tahu aja je tahu latandri. Sisa nak kemana nama depe? Husbah. Aku Unur sombona nana. Bicara lagi nama bahasa Indonesia. Kayasang. Okoro Malaysia. Nak kiring surah ambok na. Maka dawaki surat nakoro kepada yang terhormat ayahanda lah hidup. Mana kalah hidup? Latu osan nambok na. Oh latu. Latu. Ya weh. Tahu aja tahu nama bahasa Indonesia sana nambok na. Weh. Asal namun apa bahasa Indonesia tahu? Iya, cie mah bicarogi. Melo mau busung. Nasa kepada yang terhormat ayahanda lah hidup di kepala Karabau. Mana ke kepala Karabau? Asang ku lutedo mun kampung na. Oh, lutedo mun kampung ni. Ya ka kampung Korea sepinrang lutedo. Tahu aja tahu.
Iya. Nasang bersama dengan surat ini Anda sampaikan bahwa Anda sekarang diserang penyakit hidup-hidup. Lasakir. Lasa matutu kenai. Oh, matutu. Nah, karena penyakit hidup-hidup. Oh, iya. Jadi saya memutuskan pulang, tolong ayahanda menjemput saya di pelabuhan Kepiting. Pelabuhan Kendero? Ke pelabuhan lah bukan. Pare-pare. Tahu situ aja. Iya. Akhir kata salam buat mama saya namanya Rajaki. Mana ke Rajaki sih? Idali asan indok nah. Oh. Tahu acu tahu. Melo mabusuk ku indok na ye. Melo mabusuk deno dipakor to matoy. Melo mabusuk. Deno dipakor. Deno dipakor. Ketemu to tadi di. Anak-anak makor. Tojo kasih. Dia apa tuh penonton pada Made nah. Di rumah kedewa guys saput lebih kepada Made nih. Barang Made tuh nak. Tojo kasih pelek. Angkamo paro patapu aku tatapui ko taisengi ko tatapui tapu lalu ko taisengi agasi bahasa Arab na ko anak-anak milau dui oko Indona. Ay dito ya bisa itu seberi. Hah? Dito bisa bahasa Arab dia masih sih. Iya ko nape totoro ko pung la taala lau makka sapu betulai angkana bahasa Arab cedek misang. Maka bahasa merumaca ko. Iya ko bahasa Arab na tu, iya ko anak milau do ko Indona gampang mi. Aga. Maka di bahasa Arab na wantama. Tanah ini gara Arab. Tanah bahasa Arab. Kada salah ini. Iya ko ile imilo masikola, tapa maka tu wantama. Maka itu di mana? Tidak ada nah. Sini nama kada nangi andi tendruk ke aga judul nelo tapak sabri akada kak dega judul nah. Aku baru kasih elo kuro, elo kapau-pau. Dega capak dega to. Tujuh kasih. Suruh kata kajena najani palero janda nanata najani palero jandai naru jandai jadi jandai jandai naja tuhan di jandai
dai enaja unde lak butopa panja lak butopa lana lak butopa putu peset lak butopa doko jangkune lak butopa panda lak butopa sanggara lak butopa pala butu lak butopa cindolo lak butopa suwal lak butopa pala bukti lak butopa toli lak butopa gorontalo lak butopa sini nabe pai lak bu maran najaji angka bepatannya lak bu angka lak butannya bepa oti bonyole burunggo papale jenami walau sing apa tuh ya soal lu sih tersing gamai ternyata kumi awasan tak kumi salah bumpu lagi lu sih ya murid biar di masih sih campur ke sisina namun peko China di masih sih kota Palembang Ibu Ronggo tanpa macawa kami apa ubinna iya ubinna ongko na ya di masih sih made cini kapang melo permisi nih jelo penontonnya oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.